Samuel ni na bungthum David tapate Saul in kwante le David in kwante sot pi akido wa David in hadlam amano a Saul in kwante an hadlo lam amano uhi David in Hebron at tapate aneya atama sapen amon Jezreel mi ahi nuam laka ahi azom keliab Carmel mi nabalzi abigail laka ahi athumna Absalom Geshur kumpipa talmai tanu maka tapa ahi alina Adonija Hagit tapa ahi angana Sepatia Abital tapa ahi agugna Ethereum David zi elag laka ahi yaiting David tapa na Hebron apiang te ahi David lama Abner ahong pang wan hi chi ahong hiya Saul in kwante le David in kwante akido sung un Saul in kwante ading in Abner aki hat sak sem hi Saul in mei aneya amin Rizpa ahi ama alia tanu ahi Isbosedin Abner kyang abang jaga kapa mei kitwa pi nahya achi hi Isboset thugenin Abner ahe sagma ma hi zudete wi lutang lal tak kahi ahya tuni tan in napa Saul in kwante le in kwante lom te tunga zanga ina kahi langa David khoda kahon peke hi hinapi in nang hiai nu mei tunga hiala nahon ngomok Pathianin Abner Pathianin Abner alo in lo hen la hoi sanga sezo in leng David kyanga to pa kichiam banga uchi bange atunga kahi keile Saul in kwante la kapan agam lak sak ding Israel le judate tunga dan apana Beersheba tana David laltut pha tun ding huchi in aman Abner alaw ma Abner alaw ma ziakin don him leng adong thei ke hi Abner in ama siken David kyanga ami asola hiai gam kwa ahya ka kyanga thu hongin kichi huchi in nga in Israel mi teng nalama pangding in ka khut nang lama apang ding chin avagian sakhi aman hi hen nakyanga thu kahon khong ding himale natunga thil khat kahon phut hi waitu hiya hi hong mudinga na hong pai chang in Saul tanu milka na hon pi phot kele kamel namut hei ke ding achi hi David in Saul tapa Isboset kyanga Philistia mi te zekvun zakhat kalisa kazi milka hon pia in chiding in mi asol hi Isboset in mi asola apasal lais tapa paltiel mama apan apita hi apasalin kapkomin bahurim tan anung azui zel hi Abnerin akyanga pai in kiknonin achi hi hutri in akiknon ta hi Abnerin Israel upate ahopi aha tu masya David nakumpi pa ding un nazong u tu in nakumpi kupi pa un bolun topan David tungtang thua kasikha David khoda kami Israel te Philistia mi te khoda panle amelma teng khoda pan kaun kheding anachi achi hi Abnerin Benjamin mi te bil za kinagain hi Israel mi te le Benjamin in kwanteng in hoi asak bangun Hebrona David bil zag ding gen in Abner aho hi Abner le amite somni Hebrona David kyanga apai uhi David in Abner le kyanga mi somni te ading in ankwang alui hi Abner in David kyanga akathori nga na kyanga thu ahun theina ding un le dei thu sam bang tan in vai na hom theina ding in Israel in kakwan Israel hom theina ding in Israel meeting ting katu pa kyanga kai khom ding in kakwan ding achi David in Abner asol hia lungwang takina kwanta hi Abner tha in om ngai in David mi te le job gal do zo ahong tung wa galak mi te ahon puawa himale Abner bel Hebrona David kyanga ana om non ke hi ana pai ki sak hinta
ama aleng lungmuang takin apaita hi job le akhyanga bipi teng ahongtun un ner tapa abner kumpipa kyanga aho hi aman anapai saknon hin a lungmuang takin apaita chi in job ahil wi kumpipa kyanga jo baho nathel hi bang chidane ya oinga in abner na kyanga ahong a bangziaga paimang saka paimang vek vengmok ner tapa abner na theya nang hong khim ding a napot lam le nalu lam le na thel hi peu ma thei tu ma hong pai ai a che hi david kyanga panjab a hong pot hiakin abner dalin mi a sol hi sira a tui le a pan avapi ki ko himale davidin a thei ke hi hebrona abner hong tun in jobin simho pi ding in kul kong pi api tuama au naw asahal sisan pot thukna ding in ana guk nga na nuaya adota huchi na sita hi anungin davidin azakin ner tapa abner sisan thu a ke ma ale kagam topa mitmu in tang tonin kasiangu joab tung lutung a kia henla apa in kote ting teng tunga to job in kote laka meima sia ve hiam phagna na ni hiam chiang hun nga ya pai hiam nam sa wa si hiam kial thuak hiam kitat laklo in hong om hen achi hi hujin au nau pa u asahel gibeona kidona atha ziakin job le au nau abisai in abner athat uhi abner vuinam davidin job le ain akyanga teng kyanga napuanu botke unla sahi puan silun abner sunin ama a payun achi davidin leng siluang azui hebrona abner avuiwa kumpipan a o swakhesakin abner hana akap hi mipi teng leng akapo i kumpipa an abner aka a abner mi haisi in asidia hia na khut hen i hi ke a na he te leng si kolbut saka hi sam ke migelo te ma ami apuk banga na puk mai zen achi hi meeting tengena ka no no hi uchi in sun a hi la in meeting teng david an ne sak ding in ahong pai u himale davidin nituma a an nek hiam thil dang hiam leng kanek le pathianin alo lo on lo hen wai sang in sezo in leng chi in akichiam hi meeting tingin huai athayun akipak ma u kumpipa thil hi pe uma mi an in mi te akipak sakhi meeting tengle israel meeting tengin huai ni in nertapa abner tha ahi kumpipa thu ahi keichi athayu hi kumpipa meeting mi te kyanga tu ni in israel million mithupi takasi chi thailo nahi mo kumpipa dia thawnil himaling tu ni in kahat ke hi huai zeruya tapa ke adingin athua khak lua topan thil hoi lo hi mi git lo dung zui zel in thuk hen achi hi